Pre nego što sam pročitao ovaj odlomak iz Pekićevog neobjavljenog romana, pružila mi se prilika da tim povodom razgovaram s autorom. Autor mi je tumačio arhitektoniku svog teksta, a ja sam, priznajem, njegova tumačenja primao s izvesnom rezervom. Onom rezervom sa kojom i inače u načelu valja primati ono što nam pisci o svojim otvorinama kažu. Na moje veliko i prijatno iznenađenje pokazalo se međutim da rezerve u ovom slučaju nisu bile na mestu. Uverio sam se naime da između Pekićevih tumačenja i sklopa njegove umetničke proze postoji čudna i neobična podudarnost. Reč je očigledno o jednom od onih za naše prilike, pa i ne samo za naše prilike, retkih pisaca, koji posjeduju visoko razvijenu i u najvećoj meri odgovarajuću teorijsku svest o sopstvenom delu. Mogli bismo dakle kazati da Pekić pristupa svojim književnim tvorevinama racionalno, ograđujući se odmah od racionalističkih zloupotreba ovog izraza. Tragovi tog racionalnog pristupa, racionalnog u najboljem smislu te reči, razume se, vidni su u strukturi pročitanog odlomka. Pekićeva rečenica je duga, složena i bogato orkestrirana. Njeni smisaoni obrisi su svetlo i opipljivo naznačeni i imaju onu hladnu, snežnu lepotu, što odlikuje tekstove nekih poznatih pisaca novijega doba. Sa takvim instrumentarijem književnog oblikovanja, Pekić se, u slučaju koji nas ovdje interesuje, lati jednog teškog i neizgled nerešivog zadatka. Da nam predoči umetničku viziju takozvanog toka svesti, da prustovskim sredstvima oblikuje jednu Joyceovsku temu. Po mom mišljenju, Borislav Pekić je u tome i uspeo. Razume se, njegov tekst sadrži izvesne formalne inovacije. Bilo bi svakako zanimljivo čuti šta će o tome reći jedan pisac koji, kao što smo napomenuli, ima neobičajeno visoko razvijenu teorijsku svest o svom umetničkom postupku. U kompoziciji graditelja, pored sadržinske, ovaj odlomak ima jednu sporednu formalnu ulogu. Poglavlje iz kojeg je uzet pisano je u infinitivu kao glagolskom obliku, koji mi se činio najprikladniji da svojom vremenskom neodređenošću izrazi jedno osobeno stanje svesti. Ne događaje koji se zbivaju ili su se zbili, već one za koje se po žalosnom iskustvu pretpostavlja da će se neminovno zbiti i realizovani ispuniti jedan dan života saradnice i ljubavnice mog pokojnog prijatelja, graditelja Isidora Njegovana. Vreme neodređeno korišćeno je ovdje kao vreme imaginacije. Uostalom, upotreba zanemarenih glagolskih oblika i njihova rehabilitacija je dug koji ova književnost mora da vrati našem jeziku. Druga funkcija odlomka u sklopu rukopisa je razrada jednog od sporednih motiva graditelja, odnosa ljubavi i slobode. Na zidu vaše radne sobe nalazi se jedna mapa koja podsjeća na sistem elemenata Mendeljejeva ili na kakvo veoma razgranato genealoško stablo. Ta mapa je u stvari geometrijski prikaz skeleta knjige o čijem je odlomku upravo bilo govora. Možete li da kažete kakva je kompozicija vašeg dela u celini? Graditelji su komponovani kao programska simfonija u 5 stavova sa preludijem. To me je obavezivalo, taj sonatni ciklus primjenjen u simfoniji, da prvu knjigu, tačnije prvi stav romana, gradim u sonatnom obliku, držeći se naravno izvesnih standarda. Drugi stav je tema sa varijacijama, treći scherzo, četvrti rondo, peti fuga, a finale je zamišljeno opet u sonatnoj formi kao posmrtni marš. U vašem načinu kazivanja, u to se čovjek može uveriti i čitanjem jednog drugog dela graditelja nedavno štampanog u književnim novinama, ima nečeg od jedne glatko izbrušene mermerne konstrukcije. Jeste li tragali, radeći na romanu, za dodirnim tačkama arhitektonskog i literarnog izraza, ili ste možda i vi zaključili da se između umetnosti u prostoru i umetnosti u vremenu ne može naći nikakav zajednički imenitelj? Pošto je graditeljstvo u užem smislu tema knjige, pokušao sam da pronađem neku srodnost između vještine slaganja pojmova u misao i vještine slaganja oblika u građevinu. Neposredne koherencije, međutim, nije bilo, osim u onom opštem i nekorisnom vidu, koji se tako neumjesno ispoljava kad arhitekta, ma koliko inače bio veliki, daje obrazloženje za svoj projekat ili kad pisac, bez obzira na talenat, opisuje arhitekturu s polja kao nešto što se samo vidi, sapeto u banalne dimenzije prostora. Bio sam prinuđen da pribjegne posredno i da pronađem onaj most
preko kojeg se jedan nesumnjivo niži oblik umetničkog izražavanja spaja sa jednim višim sa mišljenjem. Na muziku me je uputio sam Isidor, čijem neobičnom, bolnom i velikom životu posvećujemo ovaj rukopis. On je naime često govorio da čuje građevine, redovno je mogao da čuje svoje, a ponekad i tuđe. One su za njega imale čiste muzičke forme, pa je bilo prirodno da na toj teoriji zasnujem i arhitektoniku ovog romana. Vi govorite o vašem junaku Isidoru tako da bi neko od slušalaca možda mogao biti u nedoumici da li je reč o metaforičnom ili bukvalnom kazivanju. Pošto je, razume se, reč o ovom prvom, nameće se prirodno jedno pitanje o vašem odnosu prema glavnom akteru, graditelja. Da li ovakva prisnost sa kojom se obraćate Isidoru Njegovanu znači da ste želeli i uspeli da se odreknete svojih sopstvenih, kako se to obično kaže, subjektivnih osjećanja? Jednostavno rečeno, pišete li vi o graditelju Njegovanu ili povodom njega? Da, ako tvrdite da ja u stvari ne pišem o graditelju Njegovanu, nego povodom njega, pa zato se i ustežem da se nazovem njegovim biografom, pa to bi bilo mišljenje koje bi sadržalo dobar deo istine o duhu ove knjige. Za mene je oduvek bilo važnije da jedan život ostane dosledan svom unutrašnjem ustrojstvu, nego ravnodušnim činjenicama koje ga najčešće jednostrano, a bez malo uvek pogrešno komentarišu. Iskrenost, po mom sudu, jedina ostvarljiva istinitost, trebalo bi da zameni onu žuđenu objektivnost za koju ja nisam sposoban, kao što mnogi misle da jesu. Da je moj pokojni prijatelj živ, on bi mi oprostio, taj veliki majstor oblika bio je uvek kada je bilo u pitanju njegovo delo i veliki majstor samoživosti. Vaš prisni odnos prema glavnom junaku ne treba dakle shvatiti kao težnju ka nekom bezičnom pripovedanju u duhu naturalističke škole. Smisao vaše knjige treba znači tražiti u nekom drugom pravcu. Pravi smisao ove knjige nije u pružanju neke verne slike jednog vremena. U naporu da ostanem pravedan, uspeo bih jedino da postanem bezosećajan. On je pre u autentičnosti subjektivnog osjećanja tog vremena i stoga, samo stoga, ima brutalnu prirodu obračuna. Sve da se mi nastoja da se uzdržim od mišljenja u ono što neskromno i neverodostojno proglašavam stvarnošću, a što je samo jedna od njenih meni dostupnih izvesnosti, sasvim različita pritom od neke njene druge, također punopravne i puno važne izvesnosti, prijemčimo recimo za vas, taj veštački postupak ne bi bio moguć. Da ga primjenim, morao bih prethodno da se odreknem svoje ličnosti, čije se najčovečije svojstvo, bar ja tako smatram, sastoji baš u oprediljevosti, sposobnosti izbora, ali i u stalnoj reviziji tog izbora, nekoj, dakle, vrsti prividne prevrtljivosti. Koliko se može zaključiti prema onome što je do sada objavljeno, graditelji će u svojoj strukturi imati nešto od oblika književne hronike. Kako mirite taj oblik sa vašim tako odlučnim i za mene lično sasvim razumljivim odbacivanjem objektivističkog načina prilaženja umetničkoj materiji? Pa u širem smislu, graditelji su hronika o propadanju kuće Njegovan Turjaških, sa kojom me spaja više srodstvo po sudbini nego po krvi i osjećanje izvesnog saučesništva pre nego lično sudjelovanim događajima. Usled toga oni će biti opisani ne kao indiferentna istorija, već ako mi pođe za rukom kao moja patnja, moja radost, moj bes, moja ravnodušnost, blaženstvo, kajanje, sumnja, nada, očajanje, kao projekcija mojih poraza i pobjeda, mada ovih jedva da ima. Sve su to dakle drevne situacije i drevna osjećanja koja se eto samo obnavljaju pomoću naročnog poretka starih i pohabanih reči. A da li se baš sve zbilo onako kako će biti predstavljeno, značajno je samo za mjerenje raskova koji odvaja neutralne činjenice življenja od vrlo prisnih činjenica njihovog trpljenja. Ako smem tako da kažem, vi prihvatate izvestan literarni subjektivizam kao neku vrstu programa. Znači li to da u isti mah svesno pristajete i na onaj neizbežni rizik koji taj subjektivizam sobom nosi, na partikularnost, na sumnju, nedoumicu i na neizvesnost? Ovo je vrlo tačno zapažanje. Baš taj programski subjektivizam je stalan izvor sumnji. Hteo bih da verno izrazim svoje osjećanje stvari, ali se bojim da se može desiti da ovo osjećanje niko sa mnom ne deli, u najboljem slučaju da se u njima uživa kao u nečem neobičnom, ali prilično nestvarnom i nevjerodostojnom. Individualna ograničenost ovdje se bolno sukobljava sa univerzalnom prirodom umetnosti, sa težnjom da se pored sopstvene izrazi neka druga stvarnost koja će bar u izvesnom stepenu biti razumljiva, čak možda i prihvatljiva za druge. Pisac koji je ovako shvatio svoj zadatak suočen je svakojako sa velikim brojem dilema. Da li biste bili raspoloženi da saopštite neke od njih? Pa
Evo recimo, da li je potrebno, iako jeste, kako se osloboditi predrasuda vaspitanja, socijalne sredine, uspomena, predrasuda ko proističu iz strasti, neznanja, zabluda. Da li je to uopšte moguće, iako jeste, u što sumnjam, neće li se pisac pretvoriti u bednu fotografsku ploču na kojoj će se projektovati jedan šupalj, hladan, lažan život, jedna sablast. Zatim, kako laik može da piše o velikom graditelju čiji je život u najvećoj meri bio profesionalan? Povodom ove dileme podsjećam na obimne studije koje su prethodile Manovom pisanju doktora Faustusa. Ovo je samo površna ilustracija nekih dilema koje prate pisanje graditelja. Nema izgleda da one budu eliminisane, tim više što su tokom vremena postale neka vrsta mog ličnog metoda rada. Neograničena sumnja dolazi posle svake rečenice, svakog poglavlja i svakog stava pisanog u raspoloženju kojeg Faulkner sasvim pogodno naziva autentičnim besom. Ona hladi polet, nudi alternativna rješenja, vojuje protiv uskogrudosti i jednostranosti, daje reč svemu onome što je za vreme pisanja bilo ugušeno i što treba da uspostavi koliko je to dostižno, ravnotežu između piščeve vizije života i onoga što njegovi čitaoci doživljavaju kao stvaran život, onaj u kome se raduju i pate. Samo u tom smislu književnost može računati na onu iako ograničenu vrstu opštosti koja čita knjige žive duže od svojih autora, da najbolje među njima žive duže od kultura iz kojih su ponikle i sistema mišljenja koji su ih predodredili, ponekad duži od same istorije. U odlomku koji ste ovdje pročitali lako se mogu prepoznati izvesne geografsko-istorijske odrednice jedne sasvim bliske prošlosti. U odnosu na vaš prvi roman Vreme čuda, to je spolja gledano krajnje radikalno smanjivanje vremenskog odstojanja. Za svakog pisca, kao što znamo, to je veliko iskušenje. Malo je autora kojima je pošlo za rukom da nekažnjeno toliko smanje vremensko i prostojno rastojanje koje ih deli od takozvane životne građe. Bez obzira na to, vi ste se hrabro upustili u tu avanturu i, koliko sam mogao da osjetim iz teksta koje pročitam, uspeli ste i u tome. Šta više, i onaj deo u kome se pominje junak sa vašim imenom i prezimenom ne zvuči nimalo privatno. Čini mi se da to može poslužiti kao dobar povod i dobar razlog svakako za jedan nov razgovor o starom problemu distance. Vaš primjer mogao bi možda biti dokaz da literarnu distancu treba meriti nekim drugim aršinom. Da nije važno dokle autor vremenski prostorno prišao svojoj građi, već kako je prišao. Imam utisak da se u razgovorima o ovom problemu često zamenjuje prava kvalitativna sa lažnom kvantitativnom distancom. Pa, donedavno sam smatrao da je za ovakvu knjigu još rano. Brinuo me zanemarljiv razmak između vremena u kome se ova istorija dešava i vremena u kome se ona komentariše i opisuje, pa pomalo i prepravlja. Nedostajala je distanca, onda sam ustanovio da je to prividna, lažna distanca i da se bez obzira na objektivno vreme, ona prava distanca uspostavlja samo kao unutrašnje udaljavanje od predmeta obrade, da se to visceralno udaljavanje opet može postići jedino stalnim bavljenjem tim predmetom, uviđanjem njegovih mnogobrojnih izgleda i značenja. To je neka vrsta međusobnog proživanja, također i zauzimanja svih mogućih položaja sa kojih on može biti snimljen. Nikako vreme tu ne pomaže, ono je mrtvo, ono stoji. Završena je emisija Putevi proze Borislava Pekića, kojom smo obeležili 12. godišnjicu smrti velikog srpskog i jugoslovenskog prozaiste.